En el Día Europeo de las Lenguas celebramos las 3 lenguas de Aragón. Aragonès, català y castellano. cada luenga suposa una forma diferent d'explicar el mundo. Y nuestras lenguas dotan a los aragoneses de una riqueza cultural única. Per això, la nostra és una terra rica en valors i patrimoni. La llengua me recorda que ja no està i transmitir-la a la gent més jove és la millor manera de compartir en ells tots els amors. La nuestra llengua són les nostres venes, en la que fue servir con familiars y amigos, y no cal tenir vergonya de xerrada, ni a casa ni fuera. Y sobre todo, conocer más lenguas es la simiente para un futuro de entendimiento y de respeto. Elimina las fronteras y nos da la oportunidad de aprender más idiomas y más cultura. Aragón, Tres llengües, un patrimoni comú. Bienvenidos al acto de entrega del Premi Joana Coscullola 2020, que enguany se celebra a la Vila de Benás, al Palacio de los Condes de la Ribagorça. Y este acto se enmarca dentro de la celebración del Día Europeo de les Llengües. Gràcies per acompanyar-nos. Desitgem que pasen una molt buena tarde. Paso ahora la palabra a don José Ignacio Abadías, alcalde de la Casa de la Vila de Benás, y a don Isaac San Romà Carmona, consellero comarcal de Cultura de la Comarca de la Ribagorça. Buenas tardes a todos. Están en el Día de les Llengües, pero es un día especial porque lo que venimos a celebrar así y el premio que le han dado a Carmen Castán, un premio de reconocimiento a la llavor que ha hecho durante su extensa vida a los críos de Benás, a los críos del Valle de Benás, a mostrarles el nuestro idioma, el patués. Para empezar, me gustaría leeros un texto que en su esencia resume el valor y la fuerza de las lenguas. Els francesos. Caminava a Pieret mirant-se les huelles. Un dels cans els seguia de cerca. Prenent uns troncos del solero, tornava a la caseta dalt la carga de llenya. Quan de repent, mirant a davant i no gaire lluent, li va parecer veure unes ombres s'eboixaven, de manera que va mantenir la vista en eixe punto una estona. Astí, quieto, com a un quillón, apretant les celles i els uells fijos, mirava amb molta atenció, però no va sentir res que no fuesen ruidos familiars i tampoc va veure res fora de lo normal. Me fago viejo, va pensar en ell mismo. Encara que, de totes maneres, xuraria, va continuar caminant. Això sí, ara en tots els sentius alerta. Justo quan xerava un buixo, se va trobar davant d'algo que pareceva una persona. Se va espantar de verdad, caient-li la llenya que portava. Copón, va gritar. Al momento va sentir una voz que le dive: tranquilo, no grites que no pase res. Osma, qui hi és? Més tranquilo, ja que l'extraño le xerrava en patuès. Sigo de luchón, le va dir. Estigo así dan uns amigos francesos. Al momento va haver dos persones més que s'acercaven a ells. Istos le van allargar la mà i se van saludar. Però bueno, què passa? Què fets per així? Tal com està la situació, sabem com sabets que hi és il·legal passar la frontera, si us troben els carabineros tindrés problemes. Problemes molt serios i el que tindrem a França si mos arribem a quedar, fugint dels alemanys, ja que estos, senyalant als altres dos, són de la resistència i una patrulla de soldats alemans mos enriste des de los pies de France. Este relato es de Carmen Castán en el primer premio del concurso literario de narrativa y poesía en patués que se realizó en la Casa de la Vila de Benás en el 2002, hace 20 años. Y en nombre de los ribagorzanos quería felicitarnos a todos en esta celebración que guarda un componente especial en la Ribagorza, porque creo que precisamente es en Ribagorza donde queda patente el absoluto valor de las lenguas. Convivimos en un territorio donde de forma activa se habla aragonés, castellano y catalán de la França, además de patués, no únicamente como recurso de comunicación, también como elemento patrimonial inherente a nuestra forma de ser, a nuestra historia y cultura. Elementos de riqueza que han configurado desde la variedad de la herencia de las lenguas romances una visión de Ribagorza común.
Los prados, puertos, bosques, pueblos, ferias y mercados han sido esos puntos de encuentro que durante siglos los ribagorzanos de distintos valles utilizamos nuestras lenguas maternas como puentes de entendimiento. Con ellas compartimos las emociones que expresamos al hablar y nos hacemos entender con los más cercanos, pero también con los que vienen de más lejos. Por este motivo, las debemos apreciar, reivindicar y defender. Ahora me gustaría, además de como representante de la comarca de la Ribagorza, que me permitierais que me ponga el traje de padre. Padre de Valentina, benasquesa, del CRA de la Alta Ribagorza y conocedora del patués gracias en parte a que fue alumna de Carmen Castán. Vecina de Gavás, ribagorzana de pura cepa, a la que hoy se rinde homenaje como defensora y divulgadora, como chulet de nuestro patués, el habla de la que estamos orgullosos en el Valle de Benasque. Gracias de corazón por tu labor literaria, prolífica y ganadora de este y otros premios tan merecidos. Gracias por revivir historias y cuentos, palabras y conocimientos que no deben caer en el olvido y no hay mejor forma de contribuir a ese futuro plasmándolos en páginas o en pantallas. Gracias por insistirnos con tu fuerza de gran mujer, la misma que guardan las letras que en su unión almacenan el secreto de la vida. Ese poder que nos hace únicos a los seres humanos. Y sobre todo, gracias en el nombre de la comarca, en el mío, en el de mi hija y en el de todos los pequeños ribagorzanos que han pasado por tus enseñanzas, por ese incansable ánimo de transmitir nuestras lenguas y nuestro tesoro. Muchas gracias, Carmeta. Seguidament donarem paso a la presentación del llibre El Valle de Benasque, mágico y misterioso, un mundo mítico de leyendas de piedras, de plantas y de agua, per Carmen Castán Saura. Cal fer menció, que Carmen Aseo i la meva maestra. Naixeda de Gavàs a l'any 1954. Su vida discurrí per la passió de la tradició oral, la gastronomia i la bruixeria. A més, Carmeta, com a tots la dim de manera molt carinyosa, ha dedicat el seu temps a replegar, a escriure per totes les escoles de la vall i a escriure obres en patuès. Destaquen Quan l'odi es batega per l'aire i La descorada vida de Simforosa Sastre, les quals van fer que Carmen ganés el Premi Arnal Cabero en 2 ocasions. Va escriure més de 20 relatos etnogràficos i cuentos otorgant-li altres premis com són el Premi Literari Vila de Benàs, el Premi Xulet. A tots estos escritos la presència femenina hi és vital i se rinde un gran homenatge a la rodona muntanyesa. Junt a Isabel Ballarín va fer també la investigació etnogràfica de narrativa, cancionero i medicina popular titulada La sombra del olvido, tradició oral del Solano. També de l'experiència de 4 estius en rutes culturals guiades per la Vall de Benàs va néixer l'obra publicada per l'editorial Barrabés 5 rutas con los 5 sentidos por el Valle de Benasque y la Ribagorza. Y ya ganáis otra y eso pasa, Carmeta. Bueno, com a primero, els agradeciments els diré després, però ara anem a presentar el llibre de Vall de Benàs, Misteriosa i Màgica. El llibre, hi ha alumnos i alumnes, òbviament, són Lucía Bielsa, de Casa Emilio de Castilló, Martínez, de Casa Mingot d'Ansils, i Marc Pasqual, de Casa Javier de Pratdip. Ells també els hem posat a la portada perquè han tingut que veure molt en l'execució d'aquest llibre. I ens han ajudat més d'una quarantena de persones de manera desinteressada. Yo digo perquè fotos, ayudarme a colar las fotos dentro del libre, llevarme a ver cadollas, a ver pedras, a nuestro editor, a Viñuales, a Dani, que ha tenido tanta paciencia perquè le han dado un mal que te. Pasamos a la siguiente. El libre no sería poder editar sin la ayuda de la Dirección General de Política Lingüística, la comarca de la Ribagorza y el Parque Cultural de la Vall de Benàs. Tiene 14 capítulos, como solo tengo 20 minutos para explicar, no te preocupes que no voy a donar la chapa ni así, y lo hago en castellano
en especial a mis compas que son castellano parlantes y las que no, están las diapos en castellano y la explicación la dono en patuès, encara que posaré alguna cosa que no estarà en la diapo, possible. Bé, els capítols són el Valle de Benás, un món mítico, mitos antiguos o leyendas, montañas que son més historias de pedra, santuarios y puestos de poder. La siguiente. Ragonam d'aigües subterrànies, d'aigües que curan, de pozos de hielo, de animales misteriosos y fabulosos, de apareceres y almas en pena, de plantas y de magia, de secretos de arbres y arbustos, de tradicions desaparecidas y de tradicions vives. I el que més ens anem a trobar a aquest llibre és un elenco de personatges mágicos y de creencias que pertenecen pues, a las leyendas y a la tradición oral. Tenint en cuenta que hi ha molta bibliografia de moltes coses, lo nuestro hi ha més de tradició oral i hi ha més el que n'ha replegat. Xigants, fades, encantàries, diaplerons, almetes, princeses, mores, moros, tot això. Així solo anem a contar el que més ens ha impactat o el que més seductor pueda resultar al público. Y, bueno, a ver qué te parece. El capítulo este de las leyendas de montañas, que són més que montañas, gràcies a la tradició oral en podeu veure que les nostres muntanyes, no ens enganyem, no són muntanyes, sinó que són molt més. L'Aneto, tots sabes que hi ha el gegant Netú convertiu, això ho sabe Valentina i ho saben tots els peques, a que sí, que sabes que Netú està allí a l'Aneto, a que sí. I sabes també que la leyenda de les Maladetes, o de les Maladetes que diuen així a Benàs, són pastors, ovelles i cans o gossos que se van convertir en montaña gracias a una maldición. Del mismo modo, la leyenda de los duques de Paderna son tres mosetes que también les van tirar una maldición. El suyo pai per haberse enamorado de tres pretendients moros. La leyenda de Galino Galinàs, esa mezcla leyenda del mito, perquè per una mà explica com se van fer les lleres de Chia i per una altra mà ensalça la figura de Galino Galinàs, que era un important mozo guapo, aguerrido, intrépido de Chia i que la casa Galino encara existe a Chia, que ho sepietes. Fijaos, a que no sabías que nuestros antepasados tenían una Alexa. El Alexa de nuestros antepasados era el canudet dels diaplerons. El canudet dels diaplerons és un tubet, un canudet, i dintre hi viven uns personatges màgicos que eren els diaplerons. Els diaplerons, si se destapaven, primero, si la persona tenia la dicha de tindre aquest canudet, que no tot el món podia tindre aquest canudet, pues destapaven i diuen què fem? I les podies manar qualsevol tipus de feina. La gent, els iaios, m'han contat, o mos han contat, que sempre caleva veure-los treballar d'esquena, no podien veure-los a ells treballar. Però, les manaven qualsevol feina, que segassen un campo, que dallassen un prau, o que les fesen qualsevol cosa, i d'aquesta manera se nos ha ocurrido dir que hi la nostra Alexa dels antepassats. Uns altres personatges dotats de màgia són les encantàries. De les encantàries se siente raonar més des de Coldefadas hasta Mandela. De hecho, hi ha un puñal de històries d'encantàries per Espés, per Abella, per les Pauls. Les encantàries eren unes dones que vivien al canto de l'aigua. Vivien al canto de l'aigua i tenien la propietat de que sempre estaven llavant roba
possiblement bordada de filo de oro, y se arroba. Y si un humano consiguiera arrebatarles alguna de esas robas, se haría rico para siempre. Pero también la encantaria guardiana le tiraba una maldición como a que se moría pronto. Y de hecho, es que le van robar alguna roba a la encantaria guardiana, se van morir pronto. Así os he posado una historia que me parece muy graciosa. Me la van contar amb moltíssim interès d'un zagal de Arcas que hicimos anava camino de las Aras y se va trobar a un grupo de donas que ballaven una danza seductora y maravillosa y se va posar a ballar amb la més guapa de totes aquestes dones. Se va posar a ballar amb ella y bueno, él se pensaba que poco menos que estaba ballant, que ya era una cosa así como de fumo, maravilloso. Y quan la van vindre a buscar les companyeres a dir-li que tenien que marxar, pues ell se va sentir com si ells estaven volant en comptes de ballar. I ella le va dir, te aseguro que esta nit has ballat amb la reina de les encantàries. I se va escapar, se va desaparèixer com si fos una boira. Altres personatges màgicos que tots podeu trobar al llibre són les fades, les mores. Hi ha moltes llegendes de mores a Sos. A Sos vivia una princesa mora que tenia un càliz sagrau, i aquest càliz sagrau i el que li va robar Galino Galinas li va ser benet a Chia. I així us he posat una història que també no la coneixeràs quasi seguro, que com van sacar els moros del lligue. A Vilanova es van sacar perquè no van poder botxar el cantal d'Arnaldico, però al Llire es van sacar perquè se veu que viviven els moros, no feien patxa d'en ningú, no tenien trato amb la gent i viviven per coves a Sos i també al Llire. I a la vegada el que van fer del Llire i cremar el pinar que tenien allí, que tenien un pinar molt gran, perquè els moros marxassen. I d'aquesta manera els del Llire se van quedar sin pinar. Dentro del capítol de la història de les pedres, así, bueno, com no querim raonar solo dels dòlmenes, de menirs, de cromlechs i tot això, sí que mos ha perturbat prou la cova d'Estrocs, que sabeu que la tenim al nostre municipi de Visaurri, allà un poc més allà de la Múria, i aquestes pedretes, aquests alfilers i això són d'allí de la cova d'Estrocs. Y lo que se ha trobat, pues, entre altres coses, hi ha un bon número d'esqueletos que van morir de forma cruenta. També han replegat pedres de rayo i les pedres foradadas, que si hi ha per així el pastor, que seguro que sí, serviva a curar les huellas amorras, unas pedretas així forades. Pero de lo que més orgullosos están en la diapo siguiente, de un descubriment que han feto que no está a cada parte. ¿No pasa? ¿Por qué? Sí. Las cadollas. A ver, bueno, es que son de Visaurri y de per allá, yo sé que las cadollas saben qué será, pero las cadollas son concavidades a una roca que se aplena d'aigua quan plou. A la vegada, aquesta aigua queda reservada allí perquè puedan veure tant els animals com a les persones. Les que hi ha abans diuen que hi eren solo els animals. Les que ve veure a Sant Cristóbal a Visaurri dicen que hi era de les persones. I la de la cadolla de les 7 forrades de la Múria, aquesta també hi era de les persones. A la vegada, no sé. Les erosions càrstiques han foradat aquestes roques que són calcinoses, quasi totes, i les que ens hem trobat són de 25 centímetres de diàmetre i ben fondes. Verés la de San Cristóbal a la siguiente diapo. Un día Ángel Gari me va a gritar y me va a decir, oye, ¿tú sabes algo de las cadollas? Y yo digo, sí, sé que hay una cadolla o dos en Navaz, pero no sé dónde encontrarla. Pues es que Eugenio Monesma tiene una plana web que se llama Piedras Sagradas. Y en las Piedras Sagradas sale una cadolla de 9 forats. Y a la vegada me va a decir, si puedes investigar, busca cadollas. Y he trobat, gràcies a l'ajuda de Ramiro, de Ferrero Viejo, de Visaurri
de uno de castellano de Alins, la de la Múria, Llista, y la de San Cristóbal de Vicenta. Así también hay una leyenda, esta de las 7 forradas de la Múria, bueno, mos han dito, uno fina de castellano mos va a dir que San Isidro, castellano de Abella mos va a dir que era San Antonio, que van passar per allí i que la cadolla la van fer o San Isidro o San Antonio. I que la van fer que la gent pogués beure aigua fresca. Y se ve que el santo, cuando llevaba una vaca encadenada o no sé, que la llevaría, y se va a sentar allí y va a deixar una marca. Ciertamente la marca se ve, pero como la cadolla estaba totalmente tapada de escarpins, tapadísima, la ven limpiar, pero no ven saber trobar ni el casco de la pata de la vaca, ni ben sabre trobar tampoc una moneda que se ve que está grabada a la roca. Bueno, pero que sepas que eso, lo de las cadollas, y es completamente inédito en este treball. No está escrito a cada parte. També quería haver fet una foto, però no he podeu, perquè sempre no sé què passa, que cada vegada que quiero anar a ver la pedra del Senyor d'Espés, Areta, no hi ha manera. A ver si me van dir que me llevarían a Vedela a que se sentaba el Senyor d'Espés. El Senyor d'Espés i ells altre de la leyenda del Senyor d'Espés, si ho va rabar, si ho va rabés, però no tornaràs més. Pues hi ha una pedra en què el Senyor d'Espés se sentava i que els d'Espés saben on hi és. Però com no me han llevado encara, pues no la podeu fotografiar. De coves misterioses, perquè d'aigües subterrànies ja no digo res, perquè hem sacat la de la cova d'Anyué, que hi és d'allà de les Pauls, en què les encantàries també llevaven roba, i la cova de Saiguals, de Arasán, que aquesta cova també tiene leyenda, perquè pensen que un dia d'una tronada grandiosa van baixar pedres que se van parar misteriosamente. Bueno, se ve que el Santo Cristo ese de Arasán, que sabéis que hay un Cristo del siglo XV que es de tamaño humano y un Santo Cristo tremendo, pues se ve que vivía a la cova esa de Saiguals. Y ese día van baixar las pedras, va baixar el Santo Cristo, se va parar misteriosamente y allí le van fer la iglesia. Y he posat la cova de Picacravera de Gavàs, pues perquè hi ha mía. I este tema també és inèdito, i hi ha un capítol al llibre que ens apareix molt interessant i que hi ha els pozos de Chelo. Lleva 2 tipos de pozos de Chelo. Els pozos de Chelo urbanos, que solo tenim el de Castilló de Sos, que está perfectamente y que todos convido a que anéis a verlo, y luego els pozos de Chelo de montaña. Els pozos de Chelo de montaña, bueno, desde el siglo XV hasta el siglo casi de XVIII, el comercio del chelo va a ser una cosa increíble. La gent trachinava chelo, dan fins médicos, dan hospitals, en fin, y era un negocio molt important el chelo. La gent rica, las casas buenas feien sorbets i gelats. Els altres, quan pillaven un cólico miseret. Mos han dito el forau de neu del Turbón, els pozos de Chelo de les Clós de Gavàs, els de la Serra de Chía, el de la Canal de Basiero, que me va dir un home de Barbarués, i el pozo de neu urbano que hi ha a Castilla de Sos. Hi ha més, però jo he preguntat pel Solano i el Solano no me saben dir. Ya el fasol, que raban tú. El Solano y el fasol y se les debe de esto. Cierra. Bueno, pues d'això estan molt orgulloses també perquè han recopilat els esposos, que seguro que n'hi ha més, però bueno, por lo menos, de tots ells ens han dit que estan completamente tapats i que és realment complicat acceder a ells i que, bueno, no solo tienen barzas, escarpins y todo, sino que casi ya como si no existiesen. Ya lleven triste también. Bueno, como era una historia de país y especial en aparicions
de santas, de virgens i això, pues en tenim posat a la Virgen de Puy de Llire i a les 3 advocacions més importants que tenim així, que és la Virgen de Guayén, la Virgen de la Encontrada y la Virgen de las Aguas. Las 3 tienen una leyenda parecida, las 3 se aparece la Virgen a las pedras, en todos los casos se le aparece a un pastor, el pastor se le quiere llevar, la santeta torna otra vez al puesto y allí le tienen que hacer el santuario, la ermita o lo que sea. En añadido así, en honor a mis compas de las Pauls y a mis chicos y chicas de las Pauls, la ermita de San Ginés de Alins, que encara que no existe, sí que nos han contado que allí no cayera ni una granizada ni mitja, en toda la redolada y ben lluent. Ángel Gari diu que ese puesto que está dotado de magia, de poder y que lleva un puesto especial. Por tanto, le posado. Pasamos a la siguiente, Jorge. Bueno, ahora vienen los animales misteriosos y fabulosos. Esto sí que mola. Mira, casi todos estoy segura que sabéis. Això que veréis aquí y un tros de culebra de casa mía, de cuando mamá la guardaba al rebost. Bueno, las que sigáis de la mía generación y anteriores, que sepáis que las culebras, al mes de mayo, se mataban, dan la mano izquierda, no dan la mano dreta, se les arrancaba la piel, se posaba la carne embarnusada de farina y se secaban a la falsa. Y esas culebras, se les sacaba la tripa se empleaba para sacar las punchas. La tripa no, la grasa, la tripa no, la grasa. Y veréis que así no tiene, solo como el esqueleto. Bueno, pues se guardaba al rebost y esa culebra en tiempos de epidemia se colaba al caldo. Y me la posaban también en un escapulario, así como a protector, como un elemento protector. Bueno, las culebras, per una man se les tenia molta por, pues porque se pensaban que se bebeban la llet dels bebès, que se chupaban la llet de las donas recién paridas. I per una altra man són sanadores per lo que t'os acabo de contar. Dels llops i dels ossos, que també contam un puyal d'històries al llibre, pues ja sabés que pues, estem levantant tots els antepassats que al final les van exterminar de tot. I terror tenien els nostres antepassats a la fabiaca, que és la lechuza común. La fabiaca era un ave, la lechuza común, que quan cantava pel huerto o per qualsevol, pues te pensabas que alguna persona se moriria esa nit o a la nit siguiente. I feia moltíssima por. Però feia encara més por l'altre, que era el basilisco. Pero el basilisco no sabían que existía en realidad. El basilisco lo han descubierto después. O sea, la gente sabía que cuando una gallina cantaba de forma lastimera, así, pero no un canto normal, que es que tenían gallinas, saben lo que es un canto de gallina. Y un canto de gallina especial, como de lástima. Y cuando els galls viejos ponían un ou chiquitín, pues corrían a matarlos enseguida. Llega ese refrán que diga, gallina que canta igual que pon, sacarlos del mon. Y lleva que matarlos enseguida, porque se pensaban que d'ese ou, que van a ese ou, saldría ese bicho que a tot el que se trobase per la casa le sulciría la vida y se quedaría així com a muerto, com un zombi. I per això le tenien tantíssima por. I ese era el basilisco, lo que naixeva de las gallinas, esas que escarcinaban de manera lastimera. La Miguela y la saguera Luisa de Llire. Digo la saguera porque se va a morir talán
dels anys 60 o així, o 50 i tant, no hi ha la Sagrera, ni una altra. Ja m'he contat. De la mía información y en la Sagrera. Allí de Morriban que se vestían, sobre todo la miguelaísta, cuando va vestida en robes així llargues, diferents al resto del personal. I tenia acoquinat a tot el llogar. Sobretot les diva que s'aniria a fer ballar despullats. Si no le daban, por ejemplo, coquetas o morcilla o cosas del matazón, les diva que les hi faríem meter enseguida. I le tenien moltíssima por, i era una persona diferente. Se ve que un dia va montar un follón increïble al cotxe de línia a Graus. Quan començava a veure cotxe de línia, la Miguel va baixar a Graus y quería pujar al coche de línea y solo lleva 10 asientos y estaban ocupados. Y digo, que no, que os voy a hacer ballar despullats a tots. Bueno, les va montar al final se ve que el conductor, no, el altre home, que dice el cobrador, que dicen d'eixa dona que jo bruixa, que no, que la deixés pujar, que la deixés pujar. Al final la van deixar pujar. Y me contaba Ángel de Casa Alto de Urmella que les feba un responso als caçadors i diva l'Àngel de Casa Alto, diva, ja podran tindre la llebre allí, justo allí encima. Però si la Miguela te va tirar un responso, la llebre no la caçaries. Així una manera de com anaven les bruixes a donar mal a les cases, a les vaques o això. Que dos bruixes van levantar una tapadera en una cazuela i van sacar de dintre una manteca, se van frotar i quan van tornar diuen ja en teniu de donar-li mal a la casa tal, a la casa qual, als ous, a la marinada, el que fos. Bueno, històries d'apareixers en trobaràs hasta un pullal. Existia la creencia de que, per tot el Pirineo, de que les almas del purgatorio podien tornar d'ací. I tornaven, i claro, pues normalment tornaven de que les dicen misses. I per saber el número de misses que caleva dir-le, pues les posaven a una mesa sempre de 3 patas, un plat de llúvies, y l'alma del purgatorio ya se encargaría de separar el número de misas que quedaban. Eso y una barca, ¿sabéis lo que hay una barca? Sí. Pues hi ha un criau d'un zagalet de 16 anys que se va sacar la barca a tachetarse y resulta que la barca se va a levantar y le va a arrear un bofetón a la cara. Y se van a pensar que era un apareceu de una persona que se había muerto fea. Me faria avui tindre temps de contar-vos les històries de la missa del cura de Benàs, que és la favorita de mis chicos, però no la puedo, y más ara no se puede, y la del prior de Urmella, però que las dos se parecen. Bueno, la primera, la del prior, pues se le va a aparecer el prior a unas donas de Castelló, y un esqueleto vestido de casulla y ropa de cura, pues se apareceba así a la iglesia de Benàs. Bueno, de plantes les passarem a prisa perquè hem posat vista en la Conito de Tuara, que és una de les més mortals. Hem posat el beleño que le diuen hierba lloca, sí, perquè s'emplegava també per filtros d'amor i per bebides de màgia i perquè l'emplegaven també per sentenciats a tortura i a muerte. A veure, no sé quina més hem posat. No em ve posar gaires, tant no... Passa, Jorge, passa. Hem posat la Natura Estramonio, que hi ha ixa que fa tan mala olor, que està per les trumferes i que le deixen la planta d'estopos també. I la tropa belladona, que jo em ve veure no fa gaire per allà cerca del càmping d'ací de Benàs, que fa unes boles negres, luminoses, molt xules. Estas també s'emplegaven com a elementos de màgia d'aquelles bruixes boles.
la Carlina, protectora, i se la coneixets, Ricardo Ise, que se posava per totes les puertes dels corrals com a elemento protector, una tronada molt forta. Hem posat vista la xinastra florida de Nerill, perquè jo me feia moltíssima il·lusió en esta xinastra. Esta xinastra tenia de particular, la xinastra, sabes que es como una chelácara, pero que no puncha. Bueno, pues lleva una xinastra que estaba siempre en flor y estaba entre Ardoner y Nerill. Y estaba en flor tanto tal estiu com a tal hivern. Diuen que la Virgen també va passar per allí i va tenir els faldars del nen Jesús allí, per això la consideraven màgica. Però quan se va fer la pista forestal, les màquines excavadores que no saben de màgia ni de res, pues se la van crear. I la xinastra ja no està, ja no existe. Posava així la Azucena en honor a mi pai, perquè mi pai se va tallar una vegada dans la dalla i se va tallar quasi la meitat del peu i se va curar exclusivament dant emplastos d'azucena. Lleva azucena siempre a totes les cases, imprescindible, perquè també s'emplegava a les picadures. I fer salve els granos dels sarampions. I entonces he posat vista, que farà gràcia, però jo no sabia que el perejil o el julivert tenia una superstició tan arraigada. No fa gaires anys a casa mía lleva moltíssim perejil, igual que este any passat, i resulta que el ven arrencar i el ven posar en una filereta tot que no està desperdigat pel huerto. Y la vecina nos va a decir que fuesen el favor de sacarlo inmediatamente. Si tú no crees en això, seguro que nos portarás desgracia a alguna casa de vida. El caso es que el ve a arrencar y el ven llevat a congelarlo y ya está. Però buscant a un llibre de supersticions, el perejil està relacionat amb la muerte i per això supongo que la gent le tenia tanta por. Per si alguno tiene borrugas, tenéis aquí un remedio mágico, súper mágico, para que todas las curéis rápidamente. Solamente mira lo que tenéis que hacer. La nit de San Juan tenéis que contar el número de borrugas que tengas. Y a un papel tenéis que embolicar tantas follas de buixo como a borrugas. Y tenéis que decir, borruga tengo, borruga de eso, y me escapo a correr. Entonces escapás a correr y se te oscurará. Bueno, he posat el queixigo, i el queixigo especialment perquè hi ha una creença molt antigua i se fa més per altres zones que per ací, però se partia el queixigo i s'emplegava especialment a curar a nens herniats. Uno el passava a l'altra mà. Lleva una retaíla que le diuen te lo doy, tómalo Juan, te lo tomo Pedro. Y he posado las rantinas del pino y del abeto, per l'oli ginebro que s'emplegava en esas rantinas a trencar, a curar els huesos dels animals. Aquí està el xiulet, que se fa del freixe, després d'haver cantat el saba, cansava, pell de crava, sabit, pell de cravit, sip-sop, pell de llop. Si no sabes, te daré 24 tambanades, així se fa. I també hi ha una tradició, així han començat les tradicions desapareixeres, ja estic acabant. He posat vista de la conya de Pasqua perquè si no hi ha més de la meva generació o això, la conya de Pasqua ningú sabe el que hi ha. La conya de Pasqua consistia en la quaresma, la mainada o la gent, inclús la gent gran, anava a replegar els ous i amagar-los en un puesto de fer com a niedos de ous i quantos més en feia cada uno, i era com una competició de veure qui te feia la conya més gran. Després, el dia de Pasqua, que no van menjar ous quasi en tota la quaresma, el senyor Francisco de Gròcia diu que se'n menjava fins a 12 en un dia. La conya l'hem posat perquè hi ha una tradició completament desapareixida.
el mayo també hi ha una tradició quasi desapareixera, perquè a Gris, a la fiesta de Gris, penso que posen un mayo. ¿Verdad? Y a Sesue también. Vale. Y a Sarlié también. Vale. Pero como se ceba el día 1 de mayo, la tradición propia del 1 de mayo, que lle, sobretot, puesta que els mossos grans i xics se apostaven diners, se jugaven diners a veure qui era el valent que s'havia pillat al cabo de tot. Pero bueno, por lo menos si fan a esos puestos ya está. La pastorada d'Ansils, que la tiene constatada Ricardo del Arco y que la han querido posar també al llibre. No la he posado entera. Una pastorada y un diálogo entre un mayoral y un repatán, entre dos pastos. Siempre contada en la lengua autóctona. Pero esta tiene de particular que no, ni hay repatán, ni hay mayoral, ni hay pastor. Resulta que a la fiesta de Ansils, los músicos no van a acudir y el molinero de Gris se va a presentar en el suyo laúd y se les va a posar a cantar. Pues, a tots els homes i dones que me queden a escoltar, jo les cantaré un romance a la moda de Benàs. D'Ansils a la fiesta anem a tocar. I un poquet més llarga, no l'he posat tota, que la pedals allí. De tradicions vives, les falles, que no voy a dir res, perquè ja sabeu lo que són les falles i les vedes cada any. Passam a la siguiente. La nit d'Alma sí que l'he posat, perquè ara s'ha tornat a fer des d'escoles i tot això, però que també que deurien de saber que no ens fa cap de falta fer Halloweens perquè tenim la nostra nit d'almes particular i que també se feia en carbasses. Així que jo abogo perquè abandonem costums d'allà, de Allende de los Mares i repleguem les nostres. Papá diva que per tots els lugares s'obriven les puertas que tancaven el món dels vivos i dels muertos. I que aquestes nits se pensava que les almetes anaven buscant llum tant al puesto etérico en què tenien que estar. La tronca del Nadal, la tronca que també s'ha tornat a revitalitzar, el buen tizón, buen varón, buena casa, buena brasa, i des d'escoles ara també se fa, i a les cases jo també sé que se fa. Passam a la siguiente. D'esta tradició que a jo me fascina, la dels doblladors d'Albàs, perquè tampoc he trobat informació de puestos en què se fessen. He mirat el Violán i Simorra, he mirat altres i no trobo. Penso que hi ha algo completament genuïno de Vilanova, penso. Tas que no conezcas lo que són els doblladors d'Albàs, els Albàs són els álamos que el dia 29 d'abril, que hi ha la fiesta de Vilanova, justo quan els Albàs tenen més sàvia, i la sàvia més potent, pues en ese momento uno se empulla i se tira així, tal com veureu a la foto. I una altra persona el replega dichós i és com un treball cooperatiu. Una cosa important és que tiene que ser aquesta fecha, perquè ho han fet en altres fechas i l'albà se trenca. Tiene que ser justo quan l'albà tiene la sàvia en aquest moment. I dels balls també hem replegat tots els balls que hi ha per ací, que ja no digo res, que ja els coneixes tots, prou, el nostre d'ací de Benàs, el de Castellol, de les Pauls, els canvis de mayordoms, i jo penso que me parece que ja hi ha el final. El llibre acaba d'aquesta manera. Entre el divertimento dels balls i l'elegància dels doblladors d'Albà, tancam esta ventana infinita del misteri i de la màgia. Detrás brilla un universo de personajes invisibles y luminosos que han acompañado el imaginario colectivo de todas las generaciones que nos preceden. Y a Pierons, encantarias, moras, fadas, que conforman el nuestro món y son sang de la nuestra sang. Per això ens hem transportat del món invisible a estas planas, que nos il·luminen a estos temps tan oscuros. Moltes gràcies, Carmeta. Seguidament, donarem paso a un vídeo de presentació i explicació del Premi Joana Cosculluela del Gobierno de Aragón.
Aragón ha estado siempre un territorio de trobada de lugares y culturas. Fruto de una historia común de más de 1000 años conviven 3 luengas, l'aragonés, o castellano e o catalán. Actualmente, a normativa europea, estatal e autonómica guarencian a protección, recuperación, amostranza, promoción e difusión do patrimonio lingüístico de Aragón. As nuestras leis preveyen o establimiento de medidas de información, dignificación e difusión sobre as luengas e modalidades lingüísticas propias de Aragón, asinas como a importancia da iniciativa social. A reconocencia a cualquier labor que siga coderén con estos objetivos, o que por tanto supose un destacado beneficio tal aragonés u tal catalán de Aragón. Forma parte das líneas de traballo marcadas por a lei. Ta iso se establecieron por medio do Decreto 45/2016 de 19 de abril do Gobierno de Aragón sen los premios, con o fin de reconocer a faina daquellas personas e entidad que se constituyan como un modelo e testimonio exemplar da sociedade aragonesa. O premio destinado al aragonés leva o nombre de Joana Coscujuela, nacida en 1910 e fallecida en Barcelona en 2000. Destacó como una das millors e máis populares escritoras en aragonés do zaguer tercio do siglo XX. Estió en Adahuesca, o lugar da suya nineza, do situó a suya obra maestra, a Lueca, a historia dunha moceta do Semontano, escrita a zagueros dos años 70 e que constituyó o primer libro que se editó en aragonés do Semontano. O estilo de Joana Coscujuela se caracteriza por a suya espontaneidade e naturalidade, replegando con sencillez a vida tradicional dun lugar do Semontano. En a suya obra amanisen un puello de expresións e frases feitas de carácter coloquial que li dan ao texto gran viveza. Estió consellera d'honor do Consello da Fabla Aragonesa e amás ganó o premio Arnal Cavero do Gobierno de Aragón en l'año 1992. A este momento en especial, la Carmen Castal, no podria faltar a mai nada. L'agraïment per el treball ben feto, la passió per la mostrança, per contar llegendes i cuentos i, lo més important, el amor per la llengua de la Vall de Benàs. Per això hem convidat una xicota representació de mossets i mossetes del Gral de Ribagorça i de l'Institut de Castejón de Sos, de més llocs de la Vall, com a Castillo de Sos, Les Pauls, Saünt, Chilla, Suïls, Sarrier, Sesue i Benàs. Quieren dar molto cariño regalar unes paraules a Carmeta. Ells i elles li recibim dant un fort aplauso. Así tenim una chica representación de la mainada del CRA. Te dedicate uns textos y uns escritos que te han feto. Carmeta, gracias por todo lo que nos has mostrado y el cariño y la paciencia que nos tienes. Anem a llegir este poema que vaig escriure perquè no fa motor. La canyella presumida. Y era una canyella, bamba y presumida, que ribe pulseres fetes a la mida, que ribe relojes de mil colors, ta poder mostrar-los a tots els senyors. La canyella presumida, tots els dies se fa veure. La canyella presumida, tots els dies riu i balla. Gràcies, Carmeta, per ser la nostra maestra. La gallina xica. Una gallina xica, tica mica, camicurta i balla rica. Va tindre 6 fills, xics, tics, mics, camicurts i ballari. Si la gallina no hagués estat xica, tica, mica, camicurta i ballarica, no hagués de tenir 6 fills, xics, tics, mics, camicurts y ballarics. Hola, Carmeta. Me acordaba mucho de tú cuando venías a hacernos la clase a la escuela de las Pauls. Me emocionaba mucho hoy los cuentos y leyendas que nos contabas.
Jo és molt bona persona i molt bona maestra, perquè quan ja érem xics mos ajudava a estudiar els treballs i mos ho feia tot, molt fàcil i molt divertiu. Bien revedemos panquegas a las Paul, Castilló, Saúl, Benás o Sarrié, que siempre tendrás un puesto a la escuela. Este escrito y de parte de toda la mainada del CRA Alta Ribagorza, y especialmente de la mainada de la escuela de las Paul. Bueno, Carmeta, hasta siempre. Quiero dedicar a Carmen Castán un fragmento de un texto suyo, de un libro, La descordada vida de Sinforosa Sastre, que hi ha un texto especialment emotiu i per això pues, lo quiero leer en este momento. Diu, me amostrarà l'amor perquè no creo que a costas d'això se me'n lleven trossos de pell. Torno a començar. Diu, me amostrarà l'amor perquè no quiero que a costas d'això se me'n lleven trozos de pell. No quiero su que pensar en yo misma, en el sol y en la llum, y en la terra y l'aigua, y en la torna mal cosida que hi ha la vida, y en la eternitat feta de retalls, i també en la panerada de falandraixos que hi ha la història de cada persona. Ja pots veure, Carmeta, que hi ha molta gent que t'amostra amor, ja lo pots veure. En segundo puesto te quiero dir felicidades de corazón per este premio y que en guanyes moltos més. I dono paso a Mar, alumna de l'IES Castillo de Sos, que te llegirà un cuento. Hola Carmeta, estoy muy contenta de estar así. Carmeta me ha contado muchos cuentos desde que yo era muy chiqueta hasta ahora. Así que ahora me toca contarte uno, lleva tú. Lleva una vegada un home molt aprensiu que tenia molta por de morir-se. Un dia, entre tantes idees lloques, va pensar que a lo millor ja estava morto. A la vegada li va demanar a la suya dona si pensava que ell ja estava morto. La dona se va posar a riure i li va dir que se tocase les mans i els peus. Ho veig? Estan tempiats. Això quiere dir que estàs vivo. Si estases muerto, tendrías els peus fredos como el cielo. Al home le va parecer una respuesta prou buena y se va tranquilitzar. Van passar unes setmanes i un dia, que estava nevant, l'home va anar a tallar la llenya al món. Quan hi va arribar, se va aixecar els guants i se va començar a tallar els troncs de l'estral. Al cabo d'un poquet, va parar una estoneta de treballar i se va passar la mà per la frent. Va notar que estava gelada i se va acordar de lo que ella va dit la suya dona. Sense pensar-se brencar, se va descalçar i va comprovar que també tenia els peus gelats. No li quedava cap de duda. Això que li va dir que estava muerto. No és bueno que un muerto vaya per així caminant i tallant llena, se va dir. Així que va deixar l'estral al canto de la mula i se va aixetar el solero, amb les mans cruzades encima del pit i els güells tancats. No fa gaire estona que se lleva rebateu a terra quan un ramat de can se va acercar a la suya alforja i per l'olor del menjar, com a digut les dibarres, se van destrossar les alforjas i se van menjar tot lo que lleva dentro. El home va pensar, suerte que tienen que estigo muerto, perquè si no els haria esfuriau a patadas. La ganyolada va seguir olorant per allí i va descobrir a la mula que estava piada a un arbre. La mula va renillar i va ixadanquiar, però al no poder escapar, se la van menjar els cans. Moltes gràcies per tot, Carmeta, i per tots aquests anys. I això. Muchas gracias a la mainada, hem disfrutado mucho. Dan estas paraules plenes de cariño y admiración per una maestra que ha sido tan especial. Seguidament se farà el lliurament del Premi Joana Coscujuela 2020. Se solicita la presencia de don Francho Marcén, técnico docente de la Dirección General de Política Lingüística, de hacer la lectura de decreto de concesión del Premi Joana Coscujuela. Decreto 101/2020 de 28 de octubre del Gobierno de Aragón, por el que se otorga el Premio Joana Coscujuela.
De acuerdo con la propuesta del jurado, previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión celebrada el 28 de octubre del 2020, dispongo. Artículo único. Otorgar el premio Joana Coscujuela 2020 a doña Carmen Castán Saura. Donar el premio Joana Coscujuela 2020 a Carmen Castán Saura, perquè reconèixer que ha obert molts camins per mostrar la llengua aragonesa a la Val de Benas. Tota una vida contant les maneres de viure, de pensar y todo lo que saben els montañesos, no solo a la mainada de la escuela, també als que han disfrutado dels llibres que ha escrito y als que han enteneu millor la nostra cultura en els suyos treballs d'investigació, sinó també els que han tingut la gran sort de conocerla. Zaragoza, 28 de octubre del 2020, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lamán Montañés, y el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Fazi Lázaro. La caixeta de Queixigo ja era tanquerada i plena de forats que pareceva que s'anava de lipes cornals. Feba una olor a rancio, a una mescla de tocino i ensúndia. Lleva una olor apegalosa, com a de alls machacats que se colava a la boca i se quedava pegada a la lluenga. Pareceba que, a lo poco que quedava ja de la madera de la caixa, se van quedau marcats en el foc de la vida no solo esa olor antigua, també els secrets i les penes que allí dentro se van guardar. Dentro de la caixa lleva una docena d'escapularis, 2 hechizos barrocos que ya eran copiats del llibre de San Cipriano y un paper dopplau, arrugau i tan escolriu que quasi no se podeva llegir. Ve prendre el paper amb molto cuidau, com a fent-li la reverència quasi. I lo que me ve trobar va ser este relato, sin nom i sin títol. Conforme anava llegint-lo, se m'anava corropint l'alma. Allí, en lo poco que se podeva veure perquè els sants s'havien menjat el paper quasi, se mostrava ben platera una corada endolorida d'una dona. No se sabe pas de què any ni de què època. Un maitino de primavera, tal dia de l'Encarnació, quasi el rei a l'alba, estava jo plantada davant del pòrtico de la iglesia. Una briscanyeta freda se me colava per l'esquena. I era tassagués del mes de marzo i les campanillas solo heban comenzado a despuntar. Las primeras chicoinas apuntaban vergonyosas y espantadas pels tusalers de las toperas. Y allí, davant de la iglesia, estava jo en un vestiu negro i una chaqueteta curta de mudar, tapada la cabeza en un velo, també negro, de organda bordau i un ramet de flors blanques de tela a la mà. Jo he preferit una floreta de les que començaven a naixer, una clavelina, però lleva que creure lo que a una le manaven i van dir que caleva llevar flors de tela. També me van fer posar unes sabates de xarol negro que feien clucs tot caminant i que dan un tacón punxigudo me trambaniaven un poco. Me casava a les 8 i m'anava amagant ta que degú me vedese plorar. Un món desconeixeu i pleno de torrocs se me'n veniva encima. Lo que m'esperava era tristesa i pena, i jo solo tenia 20 anys. Però ja m'ho havia dit mamai. Per lo menos no me quedaria ta vestir santos ni de tiona a casa ta treballar com una somera. I ara, un dia després de la boda, estigo així, crucificada, sin poder butxar-me, goteant-me el dolor per les cames i tan apocada que ara mismo me'n tornaria a ta casa dels meus pais. No sé pas si podré resistir una altra nit com esta. Ell està al canto mío, bufant com un xavalín, espatarrau i d'en tot més llano que una pansa. ¿Podré aguantar jo els ataques d'esta nit i de les que viene i de totes les altres? Jo tengo confianças de que le trobe bel poco de gusto als clucs que la lluna me fa cada vegada que ell me acomete. Dan els uells plorosos, torno a deixar el paper drinto de la caixeta i me viene a la recordança lo que padrino diva. Nena, la vida no hi és que pols siquiera, dan 3 cullerades, una de mel i 2 de llàgrimes. La caixeta
Parece que mira y asiente. Sabe que lo que guarda drinto allí se quedará hasta que el pols y la quera es filorchen hasta la sagrera paraula. Se solicita la presencia del director general de Política Lingüística de la Junta de Aragón, don José Ignacio López Rusín, que fará la entrega del Premio Chuana Coscujuela a doña Carmen Castansaura. Bueno, esta tarda me sentirés moltes vegades pronunciar paraules de gratitud. Gracias a las autoridades que son así te acompañamos. Al director general de Política Lingüística, don José Ignacio López Rusín, al director general del Consejo Escolar y amigo Jesús Garcés, y al alcalde querido de Benás, don José Ignacio Abadías, que tanto quiere a la suya tierra y a la suya Almenca. Y gracias a todos los que me van proponer que otorgame la distinción del premio Chuana Cosculluela 2020. Pero no pueden quedar así de cursos agradecimientos. Tengo que nombrar y donar las gracias a mis pais y a todos los míos antepasados, que son los que me han mostrado todo lo que sé. Y tampoco quiero y suplidarme de don José Marión, alcalde que va a ser de Benás así un puyal de ans, y al que yo le debo toda esta trayectoria de amostranza de la mía lluenga. Yo no sé si merezco este galardón. Talmente me parezca a Chuana Cosculluela en que las dos amam la nuestra tierra y la nuestra lluenga. Pero sí que puedo dir que se me esponcha el alma de gratitud de ver que se ha tenido en cuenta este camino largo de espinas y de rosas que he tenido que recorrer a mostrar el patués a las 5 escuelas del CRA Alta Ribagorça desde els saguers anys del siglo XX hasta fa ben poc. Els primers temps van ser duros, d'allò, però he de dir que no hi ha una feina més hermosa i gratificant que la que se me ha encomanat. Com a la nostra lluenga, seu pura oralitat sempre, a l'encomensament, ve contada en l'ajuda inestimable del Consello de la Fabla i de Francho Nagore, que van ser determinants de poder adaptar textos de amostrança. Però ens vam encarregar de fer una col·lecció de cuentos i llegendes que la comarca de la Ribagorça ens va subvencionar. Vam confeccionar marionetes i, sobretot, vam mirar d'inculcar a la mainada, el gusto per aquestes històries de la cuentística popular transmitidas de pais a fills y a mostrarle a chicuarrons de corazón a corazón el amor per la suya lluenga y per la suya terra. Van ser anys de treballs, de neu per les carreteres de Sarrià i de les Pauls i sobretot anys de creativitat, de risses i de recibir molt carinyo, moltíssim carinyo, de tots els nens, de tota la mainada i de totes les famílies. Però després van arribar millors temps. Ja hi va haver una Direcció General de Política Lingüística i el meu món ja se va relaxar. Van vindre altres companyeres a ajudar-me i les itineràncies i el treball ja no van ser tant. El peso a la meva esquena van començar a ser més xico, gràcies a Carmen Bernal, a Sara Ballarín, a Míriam Lanau, a Pili Ibáñez, a Lucía Fernández, a Rodrigo Bielsa, a Pilar Doz, els que han sigut o ara ja són encarregats de la mostrança del patuès. Jo ja vaig poder fer llibres tant els mossers i mossetes de secundària com els que t'os he presentat i acceptar nuevas metodologías y nuevos proyectos. Y gracias a ISTES y a Política Lingüística, la mayoría de la mainada del CRA Alta Ribagorça puede estudiar una asignatura donada en patuès. A esta Dirección General de Política Lingüística he de agradecer desde lo más fondo del corazón lo que me han apoyado en tot, en editar llibres, en fer un disco de la mainada titulat Golín Golín. Jo diria que seu especialment tutelada i mimada. Gràcies en mayúscula a Nacho, que me atendeu en totes, y digo todas las solicituds. Y a Francho Beltrán, y a Francho Marcena, a Pilar Benítez, a Azucena, a tots els que coneixeu.
I no quiero deixar d'agradecer així a dos companys maestros molt especials, a Felisa Torres y a José Luis Murillo, por lo que han feito per la difusión de la nuestra lluenga y a los que les debo horas y vídeos y 1000 faenas impagables. Gracias. I t'acabar, hi ha 3 cosas de las que no me puedo sentir més orgullosa. Una, que se me considere des estaments superiors com el Gobierno de Aragón de recibir este u altres premios. Una altra, de que alumnos míos, ara ja molt distinguits en diferents àrees, quergan a este país y se sientan orgullosos de patrocinarlo per tota Espanya y hasta casi las antípodas de Reykjavik. Y que, como diu Chema Pelós, si sabes patués, puedes anar a cualquier part del mundo. Y la tercera feta que tengo que recalcar es que cada vegada que me trobo a esta mainada, a estos adolescents que han sido alumnos míos y se paran per la carrera y me abrazan, me buscan ta que les traduzca programas de fiestas, ta dime que les encanta estar yo, o ta que siga la priogonera de las fiestas com enguany a Benàs o a les Pauls, que també me ho han demanat, a la vegada sí que siento una infinita gratitud. Y como diría el poeta, el alma se me empulla tal galillo, tal gracias, gracias, gracias. Gracias al Gobierno de Aragón, a la comarca de la Ribagorça, a esta casa de la vila que llevo como casa mía. Gracias a las familias por apoyarme siempre, a las compañeros, a las compañeras, al CRA Alta Ribagorça y a los suyos directors que siempre me ho han posado fácil, al Instituto de Castilló que me ha albergado més d'una vintena d'anys, al CES en què he donat patués uns cursos, y sobre todo, gracias a la mainada por quererme tanto. Y gracias a todos por que es venido a acompañarme, por tanto cariño y por este premio que acabo de recibir. Ha sido un momento molt precís i emocionant. Carmeta, te ho mereixes i des d'ací tota la nostra valoració i admiració per el tuyo treball. D'acabar l'acte, dono la paraula al director general de Política Lingüística del Gobierno de Aragón, don José Ignacio López Susín. Buenas tardes a todos y totes. Querida Carmen, alcaldes de Benàs, de Sahún y de Seira, presidente de la comarca del Beistinca, consejero comarcal de Cultura, digo así porque no sé dónde estáis, representantes del Parque Cultural de Valdebenàs, presidente del Consejo Escolar de Aragón, diputado de las Cortes de Aragón, docentes y alumnado de los centros escolares de Laval, presidente de la Asociación Guayente proponente del premio, presidenta de la Asociación Donisas, amigos, amigas, querida Carmen. El 27 de septiembre fue instituido por el Consejo de Europa como Día Europeo de las Lenguas el año 2001. El principal objeto de esta celebración es fomentar el aprendizaje de idiomas en todo el continente y hacer una apuesta decidida por el respeto a todas las culturas y su presencia en pie de igualdad en nuestras sociedades, sobre todo en la enseñanza, las administraciones públicas y los medios de comunicación. España ratificó ese mismo año la Carta Europea de las Lenguas porque la protección de la diversidad lingüística es un instrumento para lograr una mayor comprensión intercultural y un elemento clave en la rica herencia cultural europea. Hoy hemos escuchado hablar aquí en una de nuestras modalidades lingüísticas, el benasqués. Hemos asistido a la presentación de un libro bilingüe y los alumnos y alumnas del colegio y del instituto han leído textos literarios en la lengua del Valle, dando muestra de su vitalidad, de su uso y su utilidad en la vida social. Como todos los años, desde el año 2015, el Gobierno de Aragón se suma a esta celebración entregando un premio que lleva el nombre de una mujer, Joana Coscujuela, que tuvo que abandonar su tierra como tantas otras, pero no por eso olvidó su lengua y nos dejó páginas escritas llenas de sentimiento y de vivencias, en las que se reconoce toda una generación y que hizo que su libro Alueca, la historia de una moceta de Somontano, haya sido el más vendido en lengua aragonesa con varias ediciones y queremos pensar que también ha sido y es el más leído en la historia literaria de la lengua aragonesa. Este premio que lleva su nombre está destinado al reconocimiento de un trabajo continuo o de especial notoriedad e importancia
en cualquiera de las áreas sociales, culturales, deportivas, artísticas, económicas, etcétera, que supongan un destacado beneficio para el aragonés, teniendo especial consideración las actividades destinadas a la dignificación, difusión, investigación, enseñanza, expresión literaria, etcétera, y que sea un modelo y testimonio ejemplar para la sociedad aragonesa. Un premio importante para unir las tierras en las que se habla la lengua aragonesa, para dignificar su uso, para que todos los aragoneses y aragonesas estén orgullosos de quienes defienden su patrimonio y que está plenamente justificado en nuestra actual legislación que dice: los poderes públicos arbitrarán las medidas necesarias de información, dignificación y difusión de nuestras lenguas a fin de promover el correcto conocimiento de la realidad lingüística aragonesa. Un premio que el jurado en esta edición ha decidido que recayese en una persona de largo recorrido y cumplidos méritos. Me refiero, claro, a Carmen Castán Saura, pionera en la enseñanza del aragonés benasqués desde que se incorporó al sistema educativo en 1997 y desde el curso 2017-2018 como asignatura curricular. Dinamizadora cultural del Valle, tarea por la que recibió en 2011 el Premio Chulet del Patués por parte del Ayuntamiento de Benás y autora de numerosas publicaciones de divulgación etnográfica y de varias novelas, con la que ha ganado 2 veces el Premio Arnal Cabero de Literatura en Lengua Aragonesa del Gobierno de Aragón en 1997 y 2002, y que desde hoy suma otra obra a su amplio repertorio, el libro que acabamos de presentar aquí. Quiero felicitar a la premiada per tota la suya vida dedicada a mostrar y treballar per benasqués per isto libro que ho he presentado, que lleva una maravilla, un arca en la que se alzan todas las tradiciones, leyendas y sabés d'Iztabal. También a todas las personas e instituciones que han hecho posible el libre y también este bonito acto de entrega del premio Chana Coscojuela. Este es el camino que nos traza el Consejo de Europa con la celebración del Día Europeo de las Lenguas. Un camino que podemos recorrer gracias a Carmen Castán y a las personas que como ella lo van abriendo día a día. Un premio, pues, bien merecido, por lo que felicito al jurado y a las asociaciones que lo propusieron, especialmente a Guayente, verdadero motor cultural y económico del Valle. El Gobierno de Aragón ha impulsado desde 2015 un buen número de acciones en favor del aragonés, aprobando los currículos de todos los niveles educativos, duplicando el número de alumnos y triplicando el de docentes, siendo de especial relevancia el impulso dado a la enseñanza de la lengua propia en este valle, en el que se puso en marcha un proyecto de inversión lingüística que ha sido muy bien acogido y llevando también el aragonés en sus diversas variedades a casi todas las escuelas de Alto Aragón, adaptando el marco europeo de referencia para las lenguas al aragonés, elaborando varias decenas de materiales didácticos y herramientas digitales en la que el benasqués, claro, está también presente. Recuperando premios literarios, creando otros como el que hoy entregamos, los de cómic, vídeo o el premio Espiello Agora por Aragonés, que en su categoría escolar ha sido ganado en alguna ocasión por los alumnos del Instituto de Castillo de Sos. También se ha trabajado en la promoción y difusión, poniéndose en marcha, entre otras acciones, un programa de socialización que se llama Agora por Aragonés, Ara per l'Aragonés, que ya reúne a más de 1000 personas, 120 empresas y varias decenas de asociaciones e instituciones. Finalizo dando las gracias a todos y todas por su presencia en este acto, a las instituciones que nos acompañan en la tarea, como el Ayuntamiento de Benás, la Comarca de la Ribagorza y el Parque Cultural de la Val de Benás, a las personas que han hecho posible este acto, a Carmen por su presentación. Moltes gràcies, Carmen, Carmeta, parabéns de parte del Gobierno de Aragón, que avui reconeix la tuya trayectoria de vida, y moltes gràcies a tots i totes per vindre i acompanyar-nos este acte.